Pozdrav društvo, pozdrav ekipa. Evo, treći put pokušavam. Oho, ako nekom treba jabuka ili nečeg, evo, baš, ili kreća. Evo, baš je prošao kombi s krećom, pa... Eto, tako mora da pripremimo robu, ovema kojima dajemo, recimo, jer ako mu bude mnogo veliki kamen, ne može da se podigne. Drugo, ne može onaj ni da udene tamo, to nisu mnogo velike krečane da bi, recimo, stajalo ovako, najveći može ovakav da bude. Eto to, što može čovjek ovako da podigne. Evo, mi smo na putu za Rijeku, pićimo na riječki karneval, pripremili smo se s maskama, će biti dobra, mislim da će biti. Evo, sekiram ženu već od ranog jutra, ali takav je horoskop, šta da je radim. Nije imala sreće. Zaboravih napomenuti. Ako želite što manje sekirati vaše suputnice, znači kupite se ovakav joystick, vidite, i olakšajte im život. Ako ima neku želju ili volju da napravi recenziju ovog krasnog malog joysticka, recite, vaša želja moja zapovjed. Da, jedna zanimljiva stvar. Prošli put kad sam išao na put, isto moja draga najdraža, isto je bila nasekirana kao i uvijek. U toj svojoj strci ja zaboravih mobilni telefon. Znači, joystick sa mnom bez mobilnog telefona. Tako da, bio sam na terapiji 2 dana bez telefona, bez kamere, bez DSLR-a. Bilo je strašno. Ne znam, strašno. Ali eto, tu i tamo žena mi je dopustila da malo snijenim, čačkam, da bacim oko na status koji, ali eto, znači koliko sam zaslužio, toliko sam dobio. Tako da, žena sam bio dobar. Prošli put, jel da? Znači, preporuka, kad negdje idete, da slučajno ne bi zaboravili, ponesite 2 telefona sa sobom. Uglavnom, na ovom telefonu snimam zvuk, a na ovom imam preview videa što snimamo, jel? Tako da, možete ugodno spojiti. Još ako imate tablet, onda se možete igrati na njemu, a ovako kad imate komplet od 2, znači zvuk, iPhone, znači preko ovih slušalica, a ovaj drugi telefon koristim za igrice i za preview i za ostale stvari. Kako bi moja žena bila što sretnija, mirnija i zadovoljnija. Topla preporuka. Zaboravih napomenuti, za ugodnu vožnju do Rijeke potrebne su ženine papuče. Šta kažete na papuče, su zgodne? Vesele papučice. Ovaj kreč naspemo u korito i vodu i mešamo sa ovom lopatom. Kreč što više stoji, to bolje. Ovaj kreč je dobar, nema kamena u njime. Dobro je pečen, nema nikakve mane.